even get to cross. I pozdrav, kako ste i dobro dojevte v moje novo video. Kako što gledate, znači po naslovu odpravim povtorna reakcija na beatbox Audi Kalsevika čekaj ovako malo se ga puštimo. Znači ne znam dečki što ke pravime su predizvicite jaz kako šo odlučiv da gi napravime predizvicite na 100 subscriberi jaz bilam. Ne znam pa ke vidim ama jaz mislim na 100 subscriberi da gi napravime. Oti dečki cijela nedjela vrni tura, evo ušte vrni nadvor, čekaj saki vi kažem ako mislite ve lažem. Čekaj. Evo. Znači ne znam šo ima na vreme to, ima na 5 tableti tramadoli i se napravi full vreme, to znači ne gleda ništo pred njega. Ej, da ve prašam, da li sakate utre da napravime video od reakcija na pesnata Lazarov, od ti nova pesna izvede Lazarov, ili na pesnata od Vabona, što ja napravia i ti imat nova pesna od Vabona, ili sakate vlog po ridu da šitame, kažite se ga ili Lazarov pesnata ili Vabona pesnata ili da šitame po ridu i tamo, ne znam tamo. Kaj vidim, ajde pišite v komentari od čovjek ima najpake da se snima, to ako snima. Ili na Lazarov pesnata ili na Vabona ili šitajne po ridu i tamo, ne znam. Kaj vidim, ajde pišite da ne dožime mnogo, 2 minuti zborame, jadime lajna, kako ne nije stram, ajde da započnemo. Yo, what's up? It's Article, and this is my wild card for the GBB 2020 World League. Oooo, što se to rebe? We a bunch of headbangers. 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 Što se to rebe? We a bunch of headbangers. Check. Hi. Horn goes like. Yep. Što se to rebe? Yep. Pišat, rapite pišat. Čekajte. Znači evo da produžimo od kaj šo befne, do kaj šo befne. Ajde. Give him whiplash like points, yep. We a bunch of headbangers. We a bunch of headbangers. We a bunch of headbangers. Wow, što se to rebe? Wow. Više se napušte. Što beše ovave? Što beše ovave? Što se to rebe? Što beše ovave? Što beše ovave? Što beše ovave? Mes dobro. Što se to rebe? Što beše to ovave? Gledajte ovdje.
Ajde, bă, pa ne făcea per peleta. Cih. Goes like Soft. Give him whiplash like points, yep, chance, yep, lots, yep, chance, yep, points, yep, chance, yep, lots, yep, chance, points, yep, chance, lots, yep, chance, we a bunch of headbangers. We a bunch of headbangers. La televizor. Vego. Rakata. Avevo oste rakata televizor se zapale dobro. I to je. Jaz kršim rakata. I to je, manite like, share, subscribe, podelite go na Instagram, Facebook videото. Пишете во коментари дали сакате утре видео од реакција на песната Лазаров или од песната на Два Бона, или сакате влог од шетање на Ридо и таму, не знам. Пишите, а ние се гледаме во наредно видео. Чао!